Hello guys, welcome back to Zeme Hill Riders. Manui hai manaza ani Zeme Hill Riders lamgena misui basam. Pega kadai delay ani ladak telu wong bchangza ani hai mana mitami de mitami nyege teti bzegena ani makada video na upload te dai maktele kali sudan na mai video ka chibe video ibe peda delay naza ani hai mana kingelo Plum zana nui Zeme Hill Riders kachembo za nui Hornbill Festival benai Zeme Olympic hanai kum changna jang kaimat dai ya nui tara planning deu zabam delay pose gana nui surang ani bezana ka nui detail pe keu delay da jang kimi kinalo tani mile na nui Zeme Hill Riders chang zabam me da gum takne restriction teu tara me then tennis nami ko te zana takna ni ngote we make a chama ni ka update pe gole zana anui December date set gina ni haflong ne ta chule chiga ni hai mana ro ra te gole zana ni ta ra zana lang srok na tingwe srok le ta go zana pemai zana lang sna na ni updown ga ni ani go chiza ni ta gole da 6 nights 7 days ka chwa ni te gole da za ni lang the set na December ke ta chu da so chuno ja lang krem dai mai da jana ni haflong ga wong sang da go planning de le da ja ni nang ni su ka apo video na ka dui be ga ni update we le ka chu ja ra ga da yes again ka ani compare so na ani jurong ke kam da chi ga ani go dai ke ani collection bam ra me he ani tera be expense tera be sport rangai map so ga hangsam na rangbam da rang la rangu hangsam na do advice to ni chu pe bam de le ku ta to walo cheu ja agum ba right tap pro lu je hangsam na phi te ung ga le agum ra ma ki ro rang kang to ma so ne ku ta to lo ja agum na sa hangsam ma sa me le e le rang kang du to ba to de le honestly chi cha ma sam da rang kang du to la le ka na anuina ai Zeme Hill Riders pung pelu je anu je right to pro explore to pro the rimba ja ai ka dui bi nei ra le he puin pe chang ba me misikina chang ba me ram go ai propose anui na right te ja sam da ne ndang ka anui pe me anui pau me chu ke anui pau me ra hang me ting ge pa le ja ko himala ta kai lo le sam da ne ko himala ta kai lu je loket ring ting ta kai lu je nai ting apa ching ke di da ching ke lu mlang pram ga pa bam da ko hima halin da gum lo me dimapur halin da gum lo me samda ne sinapati halin da gum lo me papa li da ma du chi ta du de ta du ta ka ni da le sto no ya ching di da ta chang la ka chirun ma ke pum du wang chang la ka charang kang du wang chang la ka je mi ki ne ning bam pa bam ma ta ka lu bam ra me ka na ta chang la ti je punu je ga che je zai je bam ko ram mi song ga bam ne pose ne anu ne Zeme Hill Riders ne ko se peja puni lung nang ga tu ka chi be ke anu ne pa bam ra me ko hima gum jala de le di chu sang la de le za apo lang ge sia de le I be sia do ne te le ra zai igum ja klak sia je bam me ta chang lak ngo chang lak mu du pe anu go video ne pe ngo chang lu lo agum ja anu zem ram du di te la le ja agum ja ta te bidu di chu je la de le be pe anu go video ne anu zem ko na sa ja anu te te chbam de le apo ji ne anu video te bu je ta chang lak chbam ba chi ne ka ne chi wang chang lak chbam ma hange anu zem bo na apo pe je anu te te bam de le yes ga rang ja anu te per ba ai ge asom na rang da date 8 my half long na nui ngai chu da chi ge anu te re la ba date 8 ke kohima gu changu chi mui ke tu da zai date 9-10 yes 9-10 plama na kum Hornbill Festival Kohima ga Kisama village chigene jubli du na kum banda apo jegena no representative ra idle jan ko ta te ja anui Hornbill Festival ter hange anui kadailo designa anui Zeme ketchang jabam ba anui du naga ba ketchang bam ne anui nagam guchi de festival dilang na chang bam ne noi has yes international has a nega chiga wong hro le zembo zemgu wang se kya na ki gena lu bamuda chakasang bo pnui ki ha se kya
Angsa kena kigene punui je enjoy ke bamuda au me soma konyak me soma sima me soma azalei na anui naga me wang harolu je migu anai ki u traditional anugo culture anui anai ki sira me teulia je ka halit prame anui ngora changle apo jigne anui te changai je anui nama chudu anui nama hangdu ja anui pipe mahangdu anui sikina mahangdu lungchu dara mahangdu pe agum me video pe ra lu nei dele o anui naga me agum re di chula he anui naga me agum ja ta te tela he pe anui go video na pe be lu nei dele apos ne anui rangkang no to ne to du kana anui jet me du pe agum ra me pe changai lo pe lu telu ko pe lu ko du mi song ala le kana te chang lak me PA Makmanga and po video te dile. Because now the Hornbill Festival ga date 8 my tet to 9-10 chige bang dule. Jai the 11 my think cho ame takte jun hailu ja ame ngai pa de dile. Ji sinapati gu changuda. Ji ame chila me pigine plama nui close ngai se Zeme Olympic bang de yes. Chiga nui tarik ke wong changu jai tarik kreu ku chum anui chiga bamai ule anui na bamai ra bjina ko se anui chu punui na kuai be ja anui ta so ko male jai anui na telu je anui Zeme Olympic ga ta ka di te ule chu do anui ta ga ma du ga let's do anui go video page Zeme Olympic a chu ja anui na ka ni ngai ba na ha ban le kana makati ba anui go leaders me anui simra me anui pomram na mai Zeme Olympic je te pa kai bang le apo jigna anui zet nu chu pe le pi ni jigna anui ta pa ka le pe ja anui zet na gum ba Zeme Olympic anui Zeme gum re di chu le ba anui kam tha balam so ma ka hlit pa ka ta le ne zai hello te bela so ma ka ta le ne activities to anui nang ni chu te le ole zai chiga pielu je hangsa mane si hey wang dai ba gai dua agum ge matlab participate gule me he chipo ang jina ni detail ja ni video bana ni telia kam mai gule chipo je gna ni 6 night 4 days 13 bamalu je ani 6 nights 7 days 6 nights 7 days ani 14 bamalu je 15 mile 13 bamalu je ani 14 mile move to de mui ka ba ani half long chang le 14 ge he ko da chita ra hange explain go ani kara ko chang ba ni Zeme Hills Riders ge package ka na ni only 15% mina hang kre mi ni hange ni package sa tre le first batch hange he chiga registration te lu ma ko se ani 55% punya discount pe gule anu Zeme Hills Riders digina 55% discount pe jana nang chu collection te raben ke se 3600 rupees na anu collection te ule yes bambe tebe sape fooding losing free to kam le anu Zeme Hills Riders ne ji 3600 rupees kene 6 nights 7 days muisrok na zai zeket na he jisna na yes chi anui changchum ja high stroke na anui free of course he anui chi ne provide to kam gule kana petrol la self mi car ne petrol la te da petrol na ko lo yes necessary je nang na for example personally te enjoy te ne be aya apo luye ne le me cha nang lam na chilo kana anu ya te fooding and lodging 3600 free te ule kana kare changba ni members te mak chaba me azang ni bo cho ni 8000 rupees lu gule chiga 8000 rupees yang ko se nang registration du te du da fooding lodging du free ye gitu dile pos na nang ni du tera ang sa mana anu 15 package ka jabam los du ka mina hangkre ko na me changda tera ko pos gina chome ai video pe lu ja tatkule jaina anu chu contact te gelo but driving license should be must ja driving license anu nang simuda without driving license ya gari te ya anu elot makule plama anai go stake ne ha last state tera ko ga posing ne spora me bridi te lo jai rangum ja remind rawa ai dai ja 8000 rupees lugule chigen nang chu Zeme Hills Riders ga lifetime registration dungo du dele na sam da ne lifetime registration de kolojana example nang chai ke be mai ka chang be ge nang ne anu Zeme Hills Riders ne te di be ria nang ne anu te wa te gule ji nang ring be ne chu chai be ga chang be 8000 rupees
Sige Zeme Olympic and Hornbill Festival ke registration du da jai fooding lodging on the free ange 8000 kai dele apo lamda ani rangkang collection te ra jai bike lam ge sa gyu kai ge ani bike nya te nang da sige hemna bullet te kamra le Royal Enfield te kamra le be ke tu gale kana bike go cc jane ne ta da 250cc and above kole 200cc lu amaka ani na ani kang pe kiram dai na king ke kamda wang rabe te rabe bam rabe he jana te sa zai rabe expenses ka chulin du panarang ke kameda da za ne na rang lu gums te ne ma pa chemana do bitana close ni join from te da te ramai swane du te kole achema ke ani mata le na ni ka rei bam zig ne he pozina do bitana close rang da apo video mo lu loge ta kole mana inform te lo dolak pe do di bana ni information nung chu cha personally na ni la ke gule zaina rangum za ani hang za ke sama ga bamuda si de kem sa ke bamuda ten ge bamuda na te sak ani na cha lang za khali bon friday za ni bamuda na ekdom adventurous life ke bamule as a rider so go life from le kede re ga na mida ge haru ka timi ba wang bamule zaina klai ba klak se ba ja pa bamule kan su chipora mena no ni sumara ga ni zana hing bam slow ada ka rang kang ga le somai wang da na chu I chu to lu ko na te da lo chipora mani ni re slow ade re lu ma ga na wang ta bamule ko zina pisi ge pa ka le pisi ge te we le garang glo nang le glo ni le do bita na ma ibele ni zan hang le te le le so zana ani chai hang da ra le ze mi song ga na ani go food step ibe za ni le ga li hang da le ko ze ga na nun chura ga le to sang le namni na to support to tam ze ga na na maya na to za Hornbill Festival za Zeme Olympic ani tara ba de to le na ani go video on da ra ba mi song hang da le ko ga festivals ko do Olympic ko do he na namni ha gui za lo za na namni chok ko na subscribe te wa di za ba me anu video sa ki gra da nu ne share to di za ba me na chigum ramle ne zu do ni to sang da le ani te chi da le ani te lu da le chi lu da le ani te so ko do ma le kan su do namni gu support namni nga lai ma ka te ra bam zu do ka te lo ani pe re na ani re ga namni marang chi ai ne bam zu do ra lo ani welcome le hai mana go advice posi na namni madu ani su aguma churana chule bidu namni news lo ia ba ka chuna ke chu ke te jam ke le churana da rang ne mi so ma lo mi ka le su do video wonda be na ani update ta mo le poli go jam da namni le za ani go channel za subscribe te go no za bam lo ka chu za me da to da